Gardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponi. Karbi Anglong ar muching romamai pialong alhisar poaman pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen nang chitongdu. Ar koi ni pioneer kebani pithe puthe ni hangrong kethe di phusai complex pathu aklamalong Karbi Anglong ar muching rom amai pialong lakni sose aphai Anglong kiri marata tumpen kachetongpo. Karbi kheta jutang jubat pindeng sumpot nimrokom ingcho limpu somendarangkang pialong ta pachini jipo akemang pen pithe puthe nihang rong kethe dipusai complex patho aklamalong Karbi Anglong ar muching roma maipi paman pondo bangso maike pedo jipo akemang pen mate Karbi khealong ta nim mate dhorom ingcho limpu kepeklang ji akemang along KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang bor iponsi bangso along kedoan Anglong kirima tumpen cherap chitudun si ki ong dungarmu chitongpo Karbi Anglong akarbi Anglong kirimatum anchot kalisi asamangkang pialong pregjam district Biswanath district Lakhimpur district Hojai district Morigaon district Golaghat district anparta Assam pen angtan Meghalaya Arunachal lapen pregjam alongri kabuchia Karbi atumta bangso mayalong nachitongdun bangso Anglong ar muching rum amai pialong man pengalu hisar po aman pen nangkachitongdun Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Jogen Mohan Mukul Kumar Saikia IAS Principal Secretary KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker Dr. Numal Momin District Kethom MP Horan Singh Be MLA Dorsing Ronghang EM Soryo Rongphar Lapen Kedoan EM MSS Anparta Karbi Anglong kirim akurusar lapen ke ongdung Anglong ke kroyarara tumpen chitongdun Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong nakahumri ahut ingdeng phokep KYF Sertalin Katalonjia dim mate taralangso kepes jutang aklamalong Sertalin Auditorium Hall Kajurong Hangpi Guest House Rangsina Sarpo Ahongjai mate stage Sarsing Teron Langkung Habi Multi-Purpose Sport Complex Anparta ke ongdong kajing thoramo ke klemtang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma reading pen ingputikang pen my mission pen pechun pon Deep Hupen Nelson Terang Karbi Hills Live কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা আছে অলপ ইলেকশন হলেতো অলপ সৰু সুৰা হয় কিন্তু বেছি হোৱা নাই মই বিশেষ কোনো খবৰ পোৱা নাই সিএম এবাৰ ডেভেলপ গাৰ্লছ থাকিব সিএম যদি বিজেপি জিকে দেবুলাল গাৰ্লছ মানে আপোনাৰ ফালৰ পৰা ডেভেলপ গাৰ্লছ থাকিব মোৰ ফালৰ পৰা নহয় পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা সিএম কিমান হ'ব নেকি অমত সিএটো কেতিয়াবাই সংসদত পাছ হৈ গ'ল কোনোতো বাদ নাই এইটোতো লোকসভা ৰাজ্যসভাত পাছ হৈ গ'ল আৰু কাৰ্বি আংলং 6 শিডিউল এৰিয়া ইয়াত নাহে 6 শিডিউল এৰিয়াক বাদ দি বাকি অঞ্চলবিলাকত অলৰেডি সিএ লোকসভা ৰাজ্যসভাত কেতিয়াবাই পাছ হৈ গ'ল খালি আমি এতিয়া কিছুমান মানুহে কোৰ্টত গৈছে কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিছে যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে বেয়া বুলি কয় বেয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাল বুলি ক'লে বাকিটো আৰু সিএ লৈ কোনো বিতৰ্ক নাই এইটোতো কেতিয়াবাই এপ্ৰুভ হৈ গ'ল থ্যাংক ইউ স্যার Duarbaguri constituency Havar Amai Mei Pupen Lam Theisi. Son sila khain kora trok Duarbaguri MSC constituency pen Havar Amai pen non nangkeleji diputar langso along ingdeng phokep KYF ketalon ponji along Duarbaguri constituency pen sitame kachepate dunji aphan chisik chedang pon bomro pusi Duarbaguri constituency Havar Amai Mei Phu Sunaram Singnar pen pherangke athengnu Clardak pen pachini pon lapen Mei Phu pen kachoning ripon ke jutang jubat lake khe amoy ar bunglo pule pudet sitame khengno Klasi Duarbaguri constituency Havar Rad atum doan Phusar Fisar Kethe Kiding Claim Somar doan Kache Tong Dun Pen Alior Acham Kipi Dun Pen Kache Tong Dun Ji Aphan Choningri Pedoponlo Lapen Bangso Kacharli Bom Ahut Kache Rab Dun Duarbaguri constituency education iam Richard Tok Biaphan Sitame Kachoro Pipa Jerpon Athema Kecho Ki Jun Pen Chenglo Kaprek along Kache Rab Dun Thegapon Dolamara Pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News alam ke kanjo churolo kansi asi nilitum dak Duarbaguri jutan habar mai pen ban pinkan la abang ke nilitum mi ucap cepate ninje pansi nilitum rehasar la bang ke dai thol dola mara palong ni si rehasar lo
labang ke lason lo apart cekada lo ajaka ke kan bang ke hapu ajaka ke kan bang ke lason lapu athe labang so binan ko athe bang ka ajaka tu buku ilo gachi pare hasol en nai ko sika labang so bang ka siksa bang ke hupu somar pu ke bang ke dam ke bang labang so siksa do pu ke no somar hapu ke dam ke bang labang so ka siksa do nasi so jo ni tum ni adim re hasol binan ko Depende non anikan bang ansu sejot si nili tumta pemi mucor di fansi body lo kawara mai pena bangke la sila non an nili tum la rehasal lo nini sitame nili tum eminata sabsu gar lo nane suri sini curi lo an parta nili tum ayem ake hala lo nini lo sitame lasu misen pen rehasal paklen dia pan tiku ke pinja pan an di pin pen menang cirap dun bonglo litum biam ke hai pen yo sila ke do de biam ke na do dun bong no nana bangke sita me isilam bangke lalo kado e khanda litum jual bo ni aba kithe giding juta pancing hon akote yo tum handa ke chuniri kan tum bangke lalo litum la komiti tum klem boy chol bangke litum la bangso ke cipate dong misen ke cipate dun de la sila bangso along di mate la bangso hawa along kindo kithe giding ben juta pan ke matha tum la do ge sita men cirap setu dun bulutan de itu an sosial kan ran pen an sosial pamidun thegi sita itu non ma chi thegong loi litum la ke thegi ding ba kuna ko asa chini mu chot theg mu chot tum na cirap dun na setu dun la abang komhe mane la bangso tuju ma jong litum ka siksa du la bangso bangke ila kichipate ari solim so ta litum ke pangrum siksa pikhaya lasi non bang phai ke chok lo nana chitame apu de thobang ka lomar lom ta phai bang ke chipate phai bang reasoning so bang dulu sitame non por ke aporta komhen matia che ari hasoja laso komhen lo posini tum wan ma ke pachun nam nai lo bang so bang ke undam de chot ji sitame matha lo ni tum ap chuning pena parte pining asap o mane alon chipidun muchar ke pansi en ben chuning dun apen de la kado we duar bagure long hawaran kangon ke do kithe gidi ajuta pansi mon tum an sitame na chira chetu dun ben itu ala nikan hokep tar langso jitu labang so ke waya long misen pen pachun munje pan kado be sitame chira chetu dun bo lapen kusinang tum kado we panda chuning Arkoni Paisir Kep Arni Arlong Juhu Sawa Mondir Ingdeng Plikep Kecho Ketalonji Aphan Education Iam Richard Tok Bipen Ning Kemi Pen Kerap Kipidun Lasonsi Lakhain Kora Trok Dwarbagore Mesi Constituency ke Parlo Education Iam Richard Tok Bi Ahin Pen Ning Kemi Pen Aning Kanwang Ason Thak Thaksi Adhorom Tin Aphan Kerap Pipajer Donlo Lason Thotsi Non Arlong Juhu Sawa Mondir Adhorom Aphanta Ningkan Plikep Kecho Ketalonji Aphan Education Iam Richard Tok Bi Ahin Pen VDC Chairman Sarkoi Rongphar Aphan Pinkhat Ponsi Amondir Tin Aphan Sitami Program ke Pachunji Aphan Kerap Pipajer Donlo Bangso Jog Dwarbagori Constituency along Arlong Juhu Sawa Mondir ke doan aratatum ningak longpen Education Iam Richard Tok Bi Aphan Kachoro Pipajer Ponlo Lapen Dolamara Men Phangcho along ke do Arlong Juhu Sawa Mondir pen sitame Iam Richard Tok Bi Lapen VDC Chairman Sarkoi Rongphar Aphan ningak longpen Kachoro Pipajer Ponlo Dolamara pen Dorsing Tok Bi Karbi Anglong News Ningkan plikap an pleng tang lo ding plikap an nang chok lo along chu adhorom mane along chu anim tensi larang so ningkan plikap an ang ding nang le lo Piningan kedi. Lasong bong pini pinan nane pen kirap la pasonang tum ma. mane pining pen an li tum phan kan ke thom an ke mane dhorom aphan plek rak pin pen li tum ka ching hon education em recharge tok bi lang lista mail ni tum phan ning kang sampen si ning kang samadan mate dukhina hisap nang chipidun la hai si pining sita min ni tum long lo khamar lo thap si ni tum phan nang pilo ni tum lang le la La bang so thak na tum ko ana lang le phan ning ching sam lo la bang so. ning ching sam la pulo la si lapson dak thak ni tum sta me arna ma hir jume hang pilo la pen an su se lang li sita me la bang so council along sta me ke chari chalom dun long ye pan arna ma hir jume ni tum hin pe sta me hang pipon po Dak na tuma mondir la men bang ke. ni tum ma mondir men ke eknong dolomara siwo mondir men phang chuarong Nang men che thanik tha. ni li men borsing teron